Imana y'intumwa n'abahanuzi, iyo Mana isezeranye igasohoza, yampishe mu maba mu gihe cy'imvururu, ibyandushaka bikurwaho n'imyanzuro y'ijuru. Imana y'intumwa n'abahanuzi, iyo Mana isezeranye igasohoza, yampishe mu maba mu gihe cy'imvururu, ibyandushaka bikurwaho n'imyanzuro y'ijuru. Imana y'intumwa n'abahanuzi, iyo Mana isezeranye igasohoza, yampishe mu maba mu gihe cy'imvururu, ibyandushaka bikurwaho n'imyanzuro y'ijuru. Juru we, juru we, tegeka byose biremera. Juru we, juru we, tegeka byose biremera. Juru we, juru we, tegeka byose biremera. Iyo nimeze nk'abantu, ntabwo ishobora kuvuga igidakora, ntikanywa n'amacu cyangwa imiheto, itabaye ntashobora kuyitanga imbere. Iyo nimeze nk'abantu, ntabwo ishobora kuvuga igidakora, ntikanywa n'amacu cyangwa imiheto, itabaye ntashobora kuyitanga imbere. Iyo nimeze nk'abantu, ntabwo ishobora kuvuga igidakora, ntikanywa n'amacu cyangwa imiheto, itabaye ntashobora kuyitanga imbere. Juru we, juru we, tegeka byose biremera. 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 Sinakurekura we, sinakurekura, ayiwe sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha we, Imana y'imuri ibihe,
erega sinakurekura we. Namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe, sinakurekura we. Namenye kuri Imana ikomeye, idasiba kungirira neza, ayi sinakurekura we. Namenye kuri Imana ikomeye, idahwema kungirira neza, ayiwe sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri ibihe, erega sinakurekura we. Sinakurekura, erega sinakurekura we. Erega sinakurekura, narakugabiwe Yesu we. Sinakurekura, sinakurekura we. Erega sinakurekura, ayiwe sinakurekura. Sinakurekura, erega sinakurekura we. Erega sinakurekura, mana we sinakurekura. Sinakurekura, erega sinakurekura we. Erega sinakurekura, narakugabiwe ayiwe. Sinakurekura, ayi erega sinakurekura we. Erega sinakurekura, ayiwe sinakurekura. Sinakurekura, ayi erega sinakurekura we. Erega sinakurekura. Haleluya, himbazwa Yesu. Ibyo dufite Kristo we tubikomora kuri wowe. Ni wowe soko y'imigisha dufite, ni wowe soko y'ibyo dutunze, ni wowe soko y'agakiza kacu, ni wowe soko y'umunezero n'ibyishimo tugendana. Mwami we, ni iki dufite tutahawe nawe? Nta na kimwe. Uri Imana itanga, uri Imana iprovidinga. Turagushima Kristo kuko uri Imana imenya ibyifuzo by'umutima kandi ukadusubiza ukatugirira neza. Neza yawe itembe mu mitima y'ubwoko bwawe, amurikirwe n'imbaraga zikomeye zituruka mu maraso ya Kristo. Kristo watwitangiye akadupfira ku musaraba, kandi turi babi turaba kwizera abishime bivuge mu midugudu. Igitondo kirasheyo n'amazi abarengera, yemwe barizi bikike